Abakinnyi ba filime ni bamwe mu bantu bakundwa cyane bitewe nuko bagaragara cyane mu mafilime atandukanye kandi akora ku marangamutima y'ababareba muri izo filime bari gukina, kugeza naho bamwe babifata nkaho ari ukuri mu buzima busanzwe. Aha nk'urugero uzabona hari agace kagezweho muri filime runaka ukabona nk'umuntu ararize cyangwa se agize agahinda bitewe nuko akozweho n'iyo filime ari kureba. Hari abatinya kureba filime ziteye ubwoba, hari n'abazikunda. Hari abakunda kureba amafilime y'urukundo cyangwa se y'intambara. Wowe ukunda kureba ubuhe bwoko bwa filime uratubwira. Ibi byose bituma abakina izi filime bakundwa cyane, ndetse bamwe bakanabasanisha n'izo filime bari gukina. Urugero, ushobora guhura na Mr Bean ukumva ko ibyo akina yikora muri filime bisekeje ko ariko ameze no mu buzima busanzwe, ariko ibyo ntaho biba bihuriye, burya waba wibeshye cyane. Gusa ubwo bwamamare bwabo butuma twese tubakunda, butuma baninjiza amafaranga atagira ingano bitewe n'uburyo izo filime ziba zaragurishijwe ubundi zikabinjiriza agatubutse. Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho urutonde rw'abakinnyi 13 ba sinema bakize kurusha abandi ku isi n'umutungo wabo. Nk'uko ruherutse gusohoka, turahera ku mwanya wa 13 turageza ku mwanya wa mbere. Mbese ukeka ko ari inde mukinnyi wa mbere ukize ku isi muri sinema? Reka turebere hamwe uru rutonde. Wibuke gukora subscribe, like na comment kuri channel yacu, ni inkunga ikomeye. Nk'ubusanzwe ndi Fabrice ubagezaho ibi biganiro. Reka duhere ku mwanya wa 13. Turahasanga umukinnyi w'icyamamare arazwi ku isi yose, ni Amitabh Bachchan. Abakunzi ba filime z'Abahinde nta kuntu mutaba muzi Amitabh Bachchan, umusaza w'imyaka 81, kuko yavutse tariki ya 11 ukwezi n'ukwa 10 umwaka w'igihumbi 1942. Ni umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane ku isi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubuhinde. Yamenyekanye mu mafilime menshi yabiciye bigacika nka Tags of Hindustan, Pink, Nishabdi, Badra Naina n'izindi nyinshi zinjiza amafaranga atagira ingano, zikamusigira agatubutse, bikamushyira ku mwanya wa 13 w'abakinnyi ba sinema batunze agatubutse n'umutungo usaga miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Reka tuve kuri Amitabh Bachchan kandi ku mwanya wa 12 turahasanga umukinnyi w'umunyamerika ni Tom Hanks. Uyu munyamerika akaba n'umwe mu batunganya filime. Ku myaka 67 y'amavuko, Tom Hanks yamenyekanye nk'umukinnyi wa filime zisetsa, comedian movies. Uyu mugabo wamenyekanye cyane muri filime yitwa Forrest Gump, The Money Pit n'izindi. Aza ku mwanya wa 12 n'umutungo usaga miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye kuri Tom Hanks, ku mwanya wa 11 turasanga icyamamare Sylvester Stallone. Ku myaka 77 y'amavuko, uyu mugabo ni icyamamare koko. Sylvester Stallone wamenyekanye nka Rambo, ni umukinnyi w'umunyamerika wakunzwe cyane, akina akanatunganya filime. Yamenyekanye mu mafilime menshi yakunzwe ku isi nka Rocky, Creed, Guardian of the Galaxy, Expendables n'izindi nyinshi. Agaragara kuri urutonde rw'abakinnyi ba filime bakize cyane kurusha abandi n'umutungo wa miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Reka tuve kuri Sylvester Stallone. Ku mwanya wa 10 turasanga umuririmbyikazi akaba n'umukinnyi wa filime Jennifer Lopez. Uyu munyamerikakazi w'imyaka 54 y'amavuko yamamaye nk'umuririmbyi akaba n'umubyinnyi, nyuma yaje kwinjira muri sinema. Jennifer Lopez cyangwa se J-Lo ni umwe mu bakinnyi beza ba filime. Ayakunzwe cyane mu mafilime nka The Mother yasohotse umwaka ushize, The Hustler yasohotse 2019, Shotgun Wedding, Marry Me n'izindi nyinshi zatumye yinjiza akayabo. Jennifer Lopez gufatanya umuziki na sinema bimushyira mu batunze miliyoni zisaga 400 z'amadolari y'Amerika. Reka tuve kuri J-Lo. Ku mwanya wa 9 turasanga icyamamare muri sinema Jackie Chan. Biragoye kumva umuntu ureba amafilime cyane cyane y'Abashinwa utazi Jackie. Izina ryamamaye cyane muri sinema. Uyu mugabo w'imyaka 69 n'umwe mu bakinnyi beza babayeho kuri iyi si ya rurema. Jackie Chan usibye kuba ari umukinnyi wa filime n'umwanditsi wa filime, akaba producer w'amafilime, akaba umwarimu muri kaminuza ya Hong Kong. Akaba kandi indwanyi mu byo bita martial arts yiganjemo imikino njyarugamba.
Jackie Cyane wamenyekanye muri filime nka Bodyguard, Drunken Master, Karate Kid, Rush Hour, Who Am I, The Foreigner n'izindi nyinshi, bimushyira mu bakinnyi ba sinema bakize cyane kurusha abandi n'umutungo urenga miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Tuve kuri Jackie Cyane, ku mwanya wa 8 turasanga Jack Nicholson. Uyu mukambwe wakagombye kuba yararitayarinze akarekera abakiri bato, ariko ku myaka 86 akigaragara mu mafilme n'umwe mu bakinnyi ba filime b'abanyamerika batunze amafaranga menshi akesha sinema, aho abarirwa umutungo urenga miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye kuri Nicholson, ku mwanya wa 7 turasanga icyamamare Brad Pitt. Uyu mugabo w'imyaka 60 y'amavuko yamenyekanye cyane mu rukundo n'umukinnyikazi w'icyamamare Angelina Jolie. Brad Pitt, umunyamerika ukora akanakina filime yamamaye cyane muri filime nka Troy, Megamind, Once Upon a Time in Hollywood n'izindi, ni umwe mu bakinnyi ba sinema bakize ku isi n'umutungo usaga miliyoni 410 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye kuri Brad Pitt, ku mwanya wa 6 turasaga umunyamerika Mel Gibson. Uyu mugabo w'imyaka 68 wamenyekanye muri filime nka Mad Max, Braveheart, yagize uruhare rukomeye muri filime yamenyekanye cyane ku isi nka filime ya Yesu cyangwa se Yezu bitewe n'uko bifata, ariko The Passion of Christ ni filime izwi cyane ku isi. Uruhare Mel Gibson yagize muri izi filime nibyo bimushyira mu bakinnyi ba mbere ku isi bakize n'umutungo urenga miliyoni 425 z'amadolari y'Amerika. Tuve kuri Mel Gibson, ku mwanya wa 5 turasanga icyamamare Arnold Schwarzenegger. Biragoye ko hari umuntu wapfa gusanga atazi izina Komando. Arnold Schwarzenegger ni umusaza w'imyaka 76 y'amavuko, akaba umunyapolitiki, umunyemari, umukinnyi wa filime, akaba kandi umwanditsi akanatunganya filime. Yakiriye filime nyinshi zakunzwe cyane nka Terminator, Commando, Predator, Running Man, Jingle All the Way n'izindi nyinshi zatumye aba umukire cyane n'umutungo urenga miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye kuri Commando, ku mwanya wa 4 turasanga Robert De Niro, umunyamerika w'icyamamare. Ku myaka 80 y'amavuko niwe wari umukinnyi mwiza wa filime mu bihe bye. Yatsindiye ibihembo bya Oscars nk'umukinnyi mwiza muri sinema inshuro 2 bitewe n'amarore meza yakinnye muri filime ze zakunzwe nka Raging Bull, The Good Father, Taxi Driver n'izindi nyinshi zimugira umuherwe wa 4 mu bakinnyi beza ba filime na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye kuri Robert De Niro, ku mwanya wa 3 turasanga umunyamerika George Clooney. Uyu mugabo w'imyaka 62 y'amavuko wamamaye cyane mu gukina akanatunganya filime. Muri filime ze zakunzwe cyane nka Out of the Sight, Gravity n'izindi zamugize umuherwe wa 3 mu bakinnyi beza ba sinema ku isi kandi bakize na miliyoni zirenga 500 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye kuri George Clooney, umukinnyi wa 2 ukize cyane kurusha abandi ni icyamamare Shahrukh Khan. Uyu muhinde wa mbere ukize kurusha abandi ni nawe mukinnyi uhenze cyane, kumushyira muri filime yawe ayo yaguca utifite ntiwamwigondera. Shahrukh Khan w'imyaka 58 y'amavuko, akaba umwami wa Bollywood, uruganda rwa sinema y'Abahinde. Muri filime zirenga 90 yakiriye, akaba yaratwaye ibihembo byose bihabwa umukinnyi mwiza wa sinema. Ni umukinnyi wa filime wamenyekanye cyane muri filime nka Kuch Kuch Hota Hai, Jawan, Veer Zar Diliwari, Pathan n'izindi nyinshi zamugize icyamamare, zikamushyira ku mwanya wa 2 w'abakinnyi bakize cyane muri sinema n'umutungo wa miliyoni zirenga 600 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye ku mwanya wa 2 kandi ku mwanya wa mbere, uyu nguyu yaciye kuri Shahrukh Khan, ukeka ko ari inde mukire wa mbere ku isi mu bakinnyi ba sinema. Uwo nta wundi ni uyu mugabo w'umunyamerika ukunzwe cyane ukina filime nziza gusa, Tom Cruise. Uyu mugabo ureberwa mu ishusho ya Hollywood, uruganda rwa sinema y'Abanyamerika, kuri ubu afite imyaka 61, akaba yaramenyekanye cyane mu mafilime atandukanye arimo nka Mission Impossible, Edge of Tomorrow, Minority Report,
Top Gun Maverick n'izindi nyinshi zatumye ayobora abakinnyi bose ba sinema ku isi, abarusha umutungo aho abarirwa umutungo urenga miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Ngayo nguko urutonde rw'abakinnyi bakize kurusha abandi muri sinema. Niba wakunze iyi nkuru wibuke gukora subscribe, like na comments, kandi turabashimira kuba mwadukurikiye. Nge of course ndi Fabrice hano kuri Marayika Murinzi, turabakunda cyane. Ciao, shalom.